Natu le tai ao o le awa lafo i le liu le tautai le whapolo mal whasangi na alo whaiwa iei lau whionga i le whongwhitalai. Le lava lawa whafunga maua le paia maulunga o le nei mota. A tātou whasangi le atua. Leo nā lofa malona ngā le lei. E manuia ai o tātou whaiva. Le fōua whasa aol tumu le fulo te vai sini. O le sa e tiu ma tatoanga. O ale whamua mwere nei aso i nei asau i manu. Watu foi malu i puenga i lau whionga le whumtalai. Tusai o le tātou aso whono wana nafi. Ma wai le awa noa e to e tā pena le lei ai. Ia ma whaa wawi nai. Se manatu foi o le ministau tiute. Ia wale whaatinoina o whaiva o le mtanga luenga. Ia e maise o le lava loa. Pa ia mawalunga o le maota. Ua maluali i le tupua. E peo le suafo le tula fale salvalas. Ai nā moli i le maota. E peo le tala ia pestali lumaiava na i vailoa. Wa o lea ua matali i lau whanua o tia whanua nei. Tia whau nei. E peo le saafi le maota o le whautanga atangi. A Samoa. E sei whataa. Ma whili e le afa. Ma soa e le pule. Awa se manuia o Samoa. Awa le maota o le whautuna atangi a le atunu. A le so o lea ua pasioa pa ioa. Ma ua mamalu foi ma mawalunga e peo na iloa e toa ma fiti lagi pula. Ina ua papatonu le whaiva o pili. A e tamatautonu le suafo le tamaitai palauri. Muala ia o le atu laupua na i tari pai pai. A wale vi inga o le atua. A manatu te leto e seu ta filiina le la. O wa lea ua whai fo la lango le folasa. Ma wali lingo foi le mata whanua. Na ua malu maunu le whanga te seu wali. A au te le ila sia la le la tonu na i le whale tua masanga. E mua mua na o ta whai le niu ata. O wa lea ua au piu pa ia o le palemene. Iona ngalu tata. O te whata alofa, ma ofo alofa atuai, ma le lau fonga fia fia i lau fionga le fonga fitalai o le mota. Whata alofa, ma ofo alofa atu i lau fionga i le li palemia. Lau sunga i le lauli o le mali atoa le watea, po lata i vao fosi Smith. Le sui palemia, minista o le kapeneta, whapea sui minista. Ni ua le vai o sina i le nai tu o le mota. O te whata alofa ma ofu alofa atuai i lau fionga i le taitai o le tua ngai ma le sui taitai. Whata alofa foi i le fionga i le sao whapito. Papea foi sui mamalu umo le palemene. E le la aloa foi se whata alofa i le sui fong fitalai. Le whailau tusi ma le sui whailau tusi. Ma le mamalu le au whainga luenga o le official fono. Whatalofa foi ma ofo alofa atu i whaululunga o matanga luenga umal malo. Ai mai se whalaputonga tu moti. Ai tainane le mamalu le tapua inga le atunu. O lo mawhaio le tātou mafuta i le nei tai au.
Se whatalofa ma whatulo foi. Awa le tapua i te talo. A leo ma malu le malo. Lau a fionga tui ma le li whano vale toa swala vi le lua ma lau ma siofo. Tai nane le a fio sa se tolu. Sui o le fono sui tō fia ma tō whaltua. O whalo whātu foi le whamasino sili ma le presidente le whamasinonga. Ia lii ma tamaitai whamasino. Whapea le mamalu le whamasinonga. Ua mamalu ato ai nei le maota walo tapua ia o tātou whaiva. E le pa ia o mawalunga i ainga o tupu. Ainga o nofo. Ainga o papa ma ainga na whaiwhai sa moa. Tai nane le a fio tama ma o lātou ainga. Ainga ma o lātou tama le usonga tu mua mpule. I tu au ma lātaua. Ainga le tai. Ma le waa o fonti. Ua mamalu ato atoa fo ia wā. Le sila mai o tātou uso i tu tuila ma manua. I le fio lau fionga le kovana sili. Ma le lu tena kovana. Pāpea maota e lua. Wa le paia maulunga ya sua ma le vai whanua. Fofo mai tūlangi sa ole ma sale au mua ma le lau niu na saidu. Whapea foi le mamalu i le la au na motasi ma tō le whale ula ma tama o le manua tele. Manatu o paia ia ma mamalu o Samoa o lea wai uma la lato tapua inga i le maota le nei. E a mata mai le taisa masama o le tui manua. Se ia pa ia fili mo pule tuu na ta wilo ai malo. Laua fionga le fonga fitalai. Ta wia ina ia usei mo o whapa iatu le pa ia mawalunga o le tapua inga si o tu malo pelo le whanga mwhale ase la. I le amata mai mata utu o le malai o le toto e a fio ai la inga swafa. Ia le malu ma le mamea ma lo lua fale na lua fua. Susu leu soli ma le malu ia sa le ali. Tulou na foi ma lai fono i vaiana ma o le faa. Ma vaipu a wale sua. Fio fa muina, fio tua pepe o le mapu. Su leu soli. Ma malu mai nga ngai folvau. Tulou na le malai lo tone ma mtawai a fio ai fui ma malama. A fio tu sani le fai ao. A malu mai le a teri fai ngā. Tulou na le malai te whang manu. E fio ai tuala ta ma le langi o le papa antausi. Fio ai tu sani, e fio le au pepe. Su le matua o pale. Ma malu mai sa yauta. Tulou na foi le malai sualo ma vatia. E a fio ai le ainga sa tuala i le uso ma le ai lawa. Lau tō whātu i maiawa o le tawhai paia. Lau whitalainga ma sina lupe ma lau tūlau niu. Lau tō whāwhi nau le la au na whau a ana. Lau tō whāwhi o i wā o le tapau whanua. Le mamalu le whalitu sa wailu ma le nofo i tuainga. Tūlau na foi malai fono i mulivai ma lau toa. E a fio ai la inga taulangi. Su leu soli. Fio le matua o sa tuala. Su sa mai la maliu mai polo e whaal whale ana. Matangata o le vavau. Tulou na tanu malala. O le ele na tanu ai le pute o le tamu. Lau fionga le whomftalai. Whapita o ngafa se langona au wale au sa le vi. Tulou na lava le sasua whawhenga inga umo so i tu malo. Mo tō whalitua. O whawhenga inga taulangi uma le paia o la inga sa tuala. Ma le tama sa tuala teinane le matua ma le taulangi. La tai nganga e olo ma le tū. Le mamalu whalitu sa wailu. Teinane le whale ana mpolo e wha ma tangata le vavau. Whawhetai ma wha malo i o tō whaiwalo fi ao. Ai mai so lo tō whawhale le malu. Ma whaapuna paulia i lea fioanga. I lau tō tāpua inga te talo. Mano no manua wā se manuia o Samoa.
Whaafitai lau sunga le toina, lau sunga tuitonga leota ma le faltua. Whapea fwele no whawhiangainga mo tau faltua. Patalofa foi se o tama faleanganga. Lau sunga wauga e sau, man faltua ya susi, masia matu e kalesia i safato auta. Malo le pale, malo le folau, whaafitai tāpua. Lau whionga le whongwhitarai, se ua whea lava, sia matu matanga luenga. Lau whionga le minister langolango, lau whionga le vea Solomona, whapea lau whionga le ofisili, lau whionga mulipola le malu malitino. Ele whaangaloina foi, e tautua afutoto le whionga ya fonti, tala i tupu. Li ataefu, ile matanga luenga ile tele o tausanga. O upo la tātou whama vaenga. Sauia ina alu. O lo iai foi nisi awa noa e tele, ta tala mai ele atua. Mo la ua whionga. Fonti. E tāpoi maia. Tāpoi maia se iau liwane. Se fa leo so tātou sao. Awa le tala whātau o tua le tupe le nei tausanga lua olu ono. Lua fitu. Ma wha malama nisi o mata upu sala ngā e sui mamalu al palemene. Lau o whionga le whongwhitalai. E fia whaleo ina ile nei tūla le nganga whawhitai le minister tupe. Lau o whionga mulipola na rosa. Le a whionga ile ofisa sili. Male mata ngā luenga. E tu sai o ngā luenga whita. Sa tō ngā pātia ai. Awa le mea moni e le whaingo fie le tau whasoso ina o se leni. Mo matanga luenga le malo. Ai mai se foi o le atina e ina o le atunu. Whaafitai foi le taitai fono. Sui taitai fono ma le komiti whapale mene o tupe maua. Ma tupe totongi. Lau o whionga le whongwhitalai. E matuatu langa ese le tala whātau au tua le tupe lua olu ono lua olu fitu. O lea ua tātou au sia le nei whainumela e tasi tesi ma le lua piliona. Via le atua. Via le atua ilo nā lofa malona ngā lei whasoa. Ai manatu le au se e loa mo le whaamalam la maina o whesidi sa la ngā ai e le mamalu o sui usu fono le palemene. I le maitau atu i le taimi o sola ele i tele ni sui mamalu na fea le nei matanga luenga. Ini o lātou finangalo whaalia peta. O le a o tau mawhai e tali atu. E winga i finangalo na fōla sia. E pei o le finangalo na whaalia e le sui taitai o le tuangai. O le fasili. Pe ai se a ua si tia ai tiute. Ai leo si tia pasene o tupe maua. Momoa. E whāwa e ngā tele. Lau whāwhitalai e reisa ofisiri whapelanu whai. Ala o... Lau a whionga. Ala tali na whai. Ia, mali e mai ale minstasi ia. Mali e lo finangalo le taitai o le tuangai. O le sui taitai le wha... Pea whai e sao lau whalonga. Wha malulu atu. E lau a whionga le taitai. O le sui taitai. Sui taitai. Sui. Ia, malo le on sai. Ia, te sila fia le sofisiti. Ia, tuatu le wano sui taitai. Nonga le taupu o le ua a whea le whionga le minsta. Le o fisili ai le isesi te ele o si itia ia mo la whonga tongu. Nonga winga mo meo import duties, excise tax, me papena. After the film, le la... Ja, whawau sau noanga lo whionga le mista? E whāwaenga o tupe maua loa wina le official duty mai la whonga o tā ua. Tupe maua, lua olua lima, lua olua ono, duty mo loa whaul whale mai. E iwa suma le ono miliona
fa se lau tolu su malvalu afe ono se lau male ono. Lua ono e lua fitu. Se lau male valu miliona ono se lau ono su matasi afe tolu se lau vale lua, malu lua. Ese senga. Se fulu malu lua miliona, lua su malu lua se lau lua su malu afe. Fitu se lau fitu ono. Ese fulu male lua tesi male fitu pasene. La fonga VHST o loa faul fale mai. Lua se lau lua suma 5 miliona. 5 se lau tol fitu afe. Iwa se lau lua suma tasi tala. Lua ono, lua fitu. E lua se lau 5 miliona. 5 se lau lua se fulu afe. Fa se lau tol suma tasi tala. Ole ese senga. E lua suma leono miliona. Iwa se lau valulua afe. 5 se lau se fulu. Pasene se fulu man lua. O isi la fonga o loa faul fale mai. E iwa suma le fitu miliona fa se lau iwa lua afe. Valu se lau fitu fa tala. Lua fitu se lau ma le 5 miliona. Ma le ono suma le iwa afe. Fitu se lau valu fa tala. Ese senga fitu miliona. 5 se lau fitu ono afe. Iwa se lau se fulu. E fitu tesi ma le valu pasene. Ile maita watu ile taimi o sola. Ele itele ni sui mamalu na fele nei mtanga luenga ni olato. Eta le lava la fanga solo atu. Ia le fanga solonga o tadi. O le si fa malam la maina o le fasilia sui taitai o le tuangai. Ua fa mawina le finangalo o le sui taitai le tuangai le si tia o le tupe au ina. Ai le o iai se si tanga o tupe maua. O le tali le mtanga luenga. Pe fa pe feo na au sia le au ina o le tupe tele. Ua si tia le tala o le tupe luolu fitu. O le au fai e ono suma le 2 miliona. Valu se lau. Iwa suma le iwa afe. Iwa se lau ma le valu. O le se fulu ma le 2 pasene. O le tanga ia mtanga luenga i tonu o le whaanga i o inga o le au ino tiute. Po le enforcement ma le compliance. Masa iri awala e mauti noa ai o tiute o lo au ina sao. Ma o ngatasi ma whawai tala whiangai ai. Ma ia mata i tū ma tau mwhaina ia whai titia tū langa. O lo whaatino ina se se. E peo le whaonga ina o whaamatalanga le sao. E fua iai tupe au ina. Whateitainga. Invoices e le sao. Whaatulanga ina o loa i le tiu te sao. Clarification. Maisi vaenga. O le sui mamalu o whale alupo. Fionga ia au tima le vai. No, fionga fong fitalai. Sa fe sili. Sili fia malama. Ia, se fai foi se malolonga lo fionga le minsta lo vatu lai mai le fau la vele sui te tai le tuangai tu lai mai. Na stai lo fionga mo le amanoa. O le ua mauatu ia mo meo mafuanga tasile mafuanga mo meo invoice le sao. Le mauatu saunanga lo fionga. Vesili pole ala si fu fuanga mtanga luenga ua maua uma ia kampanie faya ia mio ala si fu fuanga mas fa tau mtanga luenga to e maua uma tiute ia malanga i luma Ia, o mau mai lau fionga le minstal fa sili mal fa ula vea mo meu o invoices fo nei fa ia fa tau mtanga luenga sa no mai. Manino le lei ma maua le lei. A faya ono sai de sui. O le afanga solo tua ma mau o mai le mea lo e finangalo iai. O le sui o whale alupo, fesili wha manino mai le vaivaina o tiute ma tupe maua. Tali, o le vaivaina o tupe e tatau o na oina i le ofisa o tiute. O lo i le pā fitu ma le pā valu o le tala wha tau o tu o le tupe. Ua olu ono, ua olu o fitu, ma le atau mwhai au ili atu. O le ofisa o tiute le teipo lua, tupe te tau o na uina, ua olu ono, ua olu o fitu, tupe maua,
lua lua lima, lua lua ono lau te lenga, e wha se lau iwa se fulu miliona. Iwa se lau suma valu afe, valu se lau lua wha. Lua olu ono, lua olu fitu, e lima se lau lima suma tolu miliona. Valu se lau se fulu male valu afe, fitu se lau tolu suma lua tala. Ese senga, ono suma le lua miliona, valu se lau, iwa suma le iwa afe, iwa se lau male valu, se fulu male lua tesi male valu pasene. O le vaenga lo na lua po le table free, pasene o tupe au ina e le ofisa tiute, lua ono, lua fitu, whamtalanga, au whai o lau te lenga o tupe mau ale malo, lua olu lima, lua olu ono, valu se lau, ono suma le ono miliona, iwa se lau lua iwa afe, ono se lau lima iwa tala. Lua olu ono, lua olu fitu, tasi le piliona, ma le valu miliona, ma le tolu suma le wha afe, lua se lau se ful ma le iwa tala. Tupe au ina le ofiso tiute, wha se lau iwa se ful miliona, iwa se lau se ful ma le valu afe, valu se lau lua suma le wha. Lua olu ono, lua olu fitu, lima se lau lima suma le tolu miliona, valu se lau sul valu afe, fitu se lau tolu suma le ono. Pasene whatusa i tupe au ina le malo, e lima suma le fitu pasene. Le lua olu ono, lua olu fitu, e lima se fulu ma le lima pasene. I le tausanga wha tupe o lo talani o aina nei, le lua olu ono, lua olu fitu, e lima se lau, lima suma le tolu miliona, valu se lau, se fulu ma le valu afe, fitu se lau, tolu suma le ono. O lo i tonu o le tala le tupe, tu salea ma le suma le lua, tesi ma le valu pasene, o le ono suma le lua miliona. Iwa se lau, iwa suma le valu afe, iwa se lau ma le valu. Tala. Ua si tia ai, whatusa, i le tausanga e lua o lua lima, lua o lua ono. O lea whai e tu salea ma le lima suma lima pasene, o lea whai o tupe maua le malo, i le tausanga whai tupe lua o lua ono, lua o lua fitu. O le waenga lona wha. O le whamatalanga sao o tupe maua po actuals, le tausanga whai tupe lua o lua lima, lua o lua ono. Tupe maua whai te tau, whai tupe lua o lua lima, lua o lua ono. E wha se lau iwa se fulu miliona, iwa se lau se fulu malvalu afe, valu se lau lua su malfatala. Tupe au ina sao, o actuals. Maile o tasi, masino yulai, lua o lua lima. Ile lua tolu, ole masino yuni, lua o lua ono. E wha se lau fitu sul male iwa miliona. Tolu se lau lua su mal tolu afe. Tolu se lau fitu sumal lua tala. Tupe pa u. Sumal tasi miliona, lima iwa lima, wha se lau lima lua. Lono winga, o tupe leo, lea tau wha ngā sole leo ina mai. Leo lo iai le fuanga, almatanga luenga. Tau ona, maua mai le se leni lea, le taimi lea lo la hoinai. Se full tasi miliona. Lima se lau, iwa sumal lima afe. Wha se lau lima lua. O le pasene au sia po le take, e iwa se fulu ma le valu pasene. Ia, o le e fua i le tupe maua ua awina i le aso lua sumal tolu, ma sino iuni lua olu ono, o le tangai al mtanga luenga, o le a au sia na tupe awina i le tausanga wha le tupe, lua olu lima lua olu ono, ma o le atau mawhai foi, e pei o na tā ua ina i au sia, le au ina o tiute i le tausanga wha le tupe. Lua olu ono, lua olu o fitu. Ona ua atu leile, sui mamalu o whaleata, le ala i le pule rimoni a yafi. Fesili e winga i le system o le asikula, o loo whaonga ina e le matanga luenga o tiute, maana stakeholders.
mo le sila fia le mamalu le mota o le system fa computer o le asikura sa mata fa nga ina mai ele matanga luenga male malo talu mai le plo ke tele le matanga luenga ile tasiva iwa valu anga yatu ile lua o maletas sa ilo nai le fa tinonga nga luenga matayala o le fanga solonga o le kiliaina o pepa oloa tangata fe mala ngai o vaa ma oloa faulu fale mai o Samoa le ulua ia tunu o le Pasifika sa mawhai o na whaongaina lea system wha computer wha nei on po e whaanga yo iai ngā luenga uma a le official duty sa toi wha tino fo i le isi polo keti ati na e tede a le mata ngā luenga i le tausanga e lua o tasi wha mo le toi fuata ina o tula fono wha vai ma tula fono wha tontonu o le tapena ina o ta iala ma whaavaa o ngā luenga. O le ilo ino le whaatulanga ina o tangata whai ngā luenga, ai mai se le toi si tia ma le whaalelei o le system o le asikura, mai le version o le A+ i le asikura world, o lo iai le taiminei. O sa mo fo i le atunu mua le Pasifika, sa au sia le atulanga mawalunga, o le si tia o le system sa whaungai. O le wha uminga o le asikula system, o le automated system for customs data. O le system ala malo au whatasi, United Nations, e whaungai ina e official duty a le tele o atu nuu o le laulangi, mo le whaaffaingofia ina, o le whaatinonga o ngā luenga, e siria ma le se laulua sefulu atunu o laulangi o loo whaongaina le nei au unanga. E au fiai ma le sulfa atunu o le Pasifika o loo whaongaina le asikura. E peo Samoa, Fiti, Papua New Guinea, Vanuatu, Solomona Matonga, atoa ai maisi. E te le le au ngā le nei system o le asikura. I le whaanga solonga ma le talumanga o tiu te whaatino le matanga lwana. O lo mawhai o na mauai wha maunga o waa, uta ma wha momoli, tangata whiawhiwai ma pasese, o kampani ma tangata taito atasi o lo awina mai tutonu, o Samoa o loa ma wha momoli, o tiu te malafonga whaatatau mo o loa ai maise pepa ke lia mo o unanga ale ofisa o tiu te. O loo solo lava ta iala ma whainga whaavai o ngā luenga ma le whao ngā ina o le asikura. Mo ia ngā luenga whaatino o loo ma whaifo e le asikura o na pue ina wha maunga e peo na mo mia le ofisa o whainu mera wha mauwina o Samoa. O na tā ngā luenga o tupe, whale tupe tūtotonu o Samoa ma isi ma tā ngā luenga o le malo mo lātou wha maunga ma ilo ilonga. Fitu o le asikura foi o lo matai tuina ai le whaamalo sia o le auina o tupe maua le malo. Mai tiute ma la fonga o loa whaulu whale mai ma auina atu I whafu. O loa whesoa soa ni foi le system na ngā luenga mo pui puinga o tua oi. Hala le whaonga ina o mea whai ngā luenga le risk management. Mo le ilo ina o tūlanga la matia e whesoa soa ni e filifili ai uta e maualunga le lamatianga. Mo e mataituina e le au whaingaluenga. Palu, ilona au telenga o le asikura o se system ta ua tele e soasani ile matanga luenga o tiute male malo mo le wha malo sia o manu lautia le nei matanga luenga. Mo le auina o tupe maua mo le malo o le wha whaingo fieina o pepa o kilia mo whata o inga ai maise le matai tuina o le puipuinga o tātou tua oi whaamao malo ma le manuia o Samoa. Ire ma le iwa o lo wa amatalia foi whatalanoanga ma whiutanga inga o le tātou paanga a tātou paanga mai whafu mo se isi ati nae al matanga luenga. O le taimi nei o lo ana nafi e a whapea foi la solua o lo whanga solo ai pea
Ia le whaataltanoanga a le ofisili o tōwhia nei. A toa i mā tātou pāanga ia mai whafo. O tātou stakeholders, ia ma agents, il whaataltanoina lava o le mata upul nei. Ia mautinoa ua mapolo na whaongaina. Ai mai se o le siitia pea o le tūlanga māwalunga ma le lelei o le system. E whaongaina e Samoa. O le facility drugs, o loo whiangai ai ma le matanga luenga. Tasi le mea o loo tūlanga matauti ai whanga solonga. Malia whenua ala u whionga le minsta, se i whai foisi nau mālolonga, wha mālo le whololo e whau la vea whalea te toru tu atu le awanoa. Alo whaftai la u whionga, mo le awanoa whaftai la u whionga le minsta, i whai foisi nau mālo. Ia na o le ala lea na whama mawhai lau, siningia o le system lea. Ana tua le pena e sao noa. Ta tau wala sunu mo le Pasifika na whata i tai e. Mana tua le tau sanga le valu ma le whionga ile. Tai tai le nei tu. Tai mi o waia le waanga le Human Resource le PSC ma skama le whionga ya nonu olo i nei. Ta mako i tala ina o le system lea. E ka ua kele. O le e ia masalo ia tātou le teimi e. E mai system whapea. E mai se o leftu a mai se whataitai se atunu. E whaftai o leo to e improve. Ma to e alu numa. Le mele lengo fisilingi ai. O ngā le ku whakasinga ni tua nei. O ngā ele mo whainga link ma ISS systems. E whaftai tele lava i lau whionga te whamamlama nei vaenga tā ua. So swani lam tanga luenga. A le mele na ufisile i lolea. O ile le awa sa no tonu wa le mta upu le e la va ia i o loa ia mai tonu le last 3 months amata mai a pelila me o pe o pa u ila lo ia o loa ale foi la wa sa no suta se milion le tupe le pa u le terminei na ofisili ono le ho fo fo ngal malo tu sa no ia tuti o fonta mafa ia e arumia mfanga tele la tunu ia manisi foi o loa fa nga la tunu me se me o fo fale ai pe fa fe la e la fionga ona e le wa esa no sulu pesene ono su va tuiti a ono su tolu miliona le tu pe fa popo le e fo e mo mal tau sang fo ai a te nga i output free border control border operations ele ai se si tanga o ngā luenga whatino. O ngā kusa malava ia ngā luenga whatino ne tau sanga ma ukal nge kau sanga. Whatupele anu nei, ma tau sang fo. O le ala le alena sili ai, ia e fua ile le tupe ao mai e lam tanga luenga. Mo le tau sang whatupele a sau nei, ona e whaia si te leo le tūlanga lo fua ao mai e lam tanga luenga. O le whaala Ia, tu atu le awanoa e whawau sa unanga lo whionga ni minsta? Ia, whaftai mo le. Tu lai mawhul sui awani si o vaenga e. Na fia mala mai. O le se fulu maltasi miliona lea e tāua. O nisi o tupe o lea e tālafo o lea e tau tuli mai ele. Tanga luenga. Al tulanga pe ona yai le target o lo yai mo le lo olu fitu. Pe ona utaua. O le la afa mautu le sa ilingo invoices ma me umane. Le ai se me o suia tulanga. Pawalea ne ya fa mautu le vaenga ia. O wal tu pe mau wal me moni le o atole. Tele tu pe le mau. O no le mau popo le vaenga le. O le wa sa no le ofisili. O le amatua tu u ele ato toa mal mtanga luenga to si sila to ai vaenga le mol fanga solonga ina ya usia le target pe ona yai o le fisilingia o le trucks o lo fenga yai mal mtanga luenga sa mai tawina lava le name tanga luenga le te le watu ngalunga mama natu faalia le ofi mai o fala au fasaina i tonu o se tatu o tunu pele. O te toi fia whatepa le pale mene ma le mota i ngā luenga te tele al mata ngā luenga tiute. Sa whaatino i lana pitola au o le pui ngā tua oi ma le saonga le mu.
le tausanga ua mavae se ia o mai le taimi nei. I le tausanga ua mavae e fitu operations sa whaataunuina mai ulelei. Le ana mawhai o na mauina ai le lata i le lua se fulu kila kalama. O le fuala au whaasaina o le aisa. E whaatusaina i le lua se fulu miliona tā la Samoa. Lona tau pe a whaatauina. A sila la i le te leo le nei tupe. Ai maise o le tau fi ai o le ofi mai o fuala au. O i tau te loa ai le mataala o le tatu mtanga luenga. Mo le puia o le tatu tuaoi. E iwa te simale 5 kilo kalama na mawaina ya Januari ila operation o le Olaf. E tasi te simale 3 kalama na mawaina i se pasese na taunu mai i le Regional Airport i Faleolo. E tasi te simale 8 kilo kalama na mawaina ya se tema i le operation o le Nomis. O tasi te simale 4 kilo kalama na mawaina ya Novema i le operation o le Via. E se lau kalama na mawaina i le pasese o le Lady Samoa Wha. Se lau fasu maltasi kalama na mawaina ya te sema i le operation o le Kasi. Ma le 1 kilo kalama na mawaina ya te sema i le operation o le Partner. E se mai ngā luenga sa mawaina i aisa. Sa mawaina foi le au whai ngā luenga le te leo paipa e ulai nai le aisa. Whaatasi ai ma marijuana i le tu ainga ese. Ua mae o na tui na atu uma wha maumaunga, wha matalanga ma evidence. I le matanga luenga o leo. Mo la lato sue ngā tili ma leo wia o tūlanga wha le tonu. O nei ngā luenga uma sa te le se taimi o tā pena. Ma fuafuanga e ala i le au ina o mau ma wha matalanga le Intel e le au whainga luenga. Ina ia i loa tonu i la tōu o loa tau ma whai e au maia whaana nā whala au whasaina i to tonu o le atunu. O loa fsosoani tele le tātou system o masini wha ata whabitoa i tai whautusongi ma le poto masani o le whainga luenga. Ina ia mata i tū le ngā solonga o nei soli ngā tū la whono o le au mai whaana nā au whalau. Taimi sa mamalanga ima fionga lo fisili a fonti whalani. Whalongo mai oua o mawalo avta vale. Inisio o aisa sa mo moli na mai Amerika sa mo tulou. Ia mai pusa moa inisio aisa. Ia sa iai fui wha matalanga wha mai aioni aisa le minsta. Ia o le lava sa matuato e wha malama. I lunga lo fis fasa lau ale. Le whakasa le ai. E mamā le minsta. O lau interview le na whailau tala. O ai al tangata e maua. Po lo uso, po sesio le mato ainga. Ave va ai so e ma ave e loka. O ina e tau mai ai. E mamā le minsta le se meo a whainai. Tūlanga le isa. A whaifo e umi sau fola sanga ma sau whamatalanga i ngai vāenga. O te tau. Ai se a. Ma tau tia. O tae le whale lea na mātou wa sesi e nafi. Tā lo whai. Te leo nei. O ai fo yo. O alo lea tu nuu. Te le na whale tonu. O leanga ma fau. O nisi sa le lei ngā luenga sa whai ngā luenga ai. O la oita. Ia o le mea lava leo lo tau mo whai e tineia. E le vaenga o le aisa. O na ua tele alo mo whanau a whaina. Rona malu. I tausanga nei. Sa whaatino ai fo isi ngā luenga operations. Peta na o paipa e ulei na ai whala au whasaina. Na mawhai o na mawai. Iwa
ai lo fa wa pe nga luenga mtanga luenga fa tasi ai mal nga luenga fai fa tasi mal mtanga luenga o leo man paanga i le au ina mai o fa matalanga tala fia ngai mo isi nga luenga matai tu se fulu e tatalo tuai le mamalu le tatu wa tunu ina ia fa ilo mai le mtanga luenga fa matalanga moni mal sao e ta pena le ai nga luenga fa tino le mtanga luenga e sa ili lato o faia nei tu langa lelele. Al sumatas, o la tātou ngā luenga fai whātasi dea, mō le saunga le mū ma le malu pui puia o tātou tuaoi. Ai maise nai o tātou tangata ma whānau lalo vaoa o le lumanai manuia o Samoa. Tolu tesi mal tolu, se tangai po lava a tātou taifau. Tasi lea fisiri na fisiri ngia ele. Whionga le sui o malu me whaleata. Ele whaatino ina o ngā luenga al mata ngā luenga o tiute. O le tali. E tolu o tātou taifau o lo iai le teiminei. E lua taifau al mata ngā luenga o tiute. Ma le tasi le mata ngā luenga o leo leo. Mo le sila fia. E lua taifau whao popo sa tau sangaina le mata ngā luenga le Polkalame a New Zealand. O le Pacific Detector Dog Program i le masino se tema lua o lua lima. Peta, na o le tasi le taifau e ingoa ia wilo ua wha matuu mai le masino a pewila lua o lua ono ina ua maea o onga wha pitoa mo le ali ofisa sa malangatu i New Zealand mo le au ina mai o le taifau sosongi ia wilo. Mo le sila fia le palimene. E le mawhai o na mana o mia loa le tiute se taifau o mailoa le ai. E te tau o na alu le tangata e ao i o, ne ia wha maasani e le taifau o na toe fo i mai lea o lae maasani le taifau le tangata le tau le handla. O le me fo i lea e le so na wha matuu mai ei taifau tau o na ao ina le rei ina ia i loa le rei le tūlanga ai mai se lava o meo wha lau whasaina. E tasi la le taifau o lo talia i le teiminei e a toa i ai le tolu o taifau mo le matanga leonga tiute peitai. E mo mia mua le o ina o le tangata e ngafa mo le taifau o le handla. O na whato atu uina mai leo taifau. Mo le sida fia fo i o mai o na tāpena ina le tausanga mo se isi handla whao popo whaatasi e malana scout o officer. E tu ina atu i le PSC ma le officer o tupe. E peo na talanoina le budget screening al matanga luenga. O taifau umanei na maua mai soaswani al malo New Zealand. I le vaai al matanga luenga o tiute. E mo mia taifau e lima. E mātai tuina ai le whaatinoina o tiute o tāua i lalo. Tasi le taifau mo le malai vaalele i Faleolo, Regional and International Airport. Tasi mo le malai vaalele i Whangalii. Tolu mo Freight, Falemeli, Mawaf. O lona winga to e lua ni taifau e mo mia e le ofisa o tiute. O le anga lua le matanga luenga ina ia whatala noa ni taifau whao popo. E peo na tā ua manisio pa anga i fafo sio tātou wa tunu e au fiai Australia. O lo o mai lea i le siningia ina o le scanner. So fionga fonga. Ia, malia whenua le whionga ni minsta, o lo tu dai mai whau lawe a whare atu tōru tua tua. Matua le whionga ni minsta, sa ula au ngai fo le tau sangan tia nei. Mea la vai o tai whau. Sa ula au ngai fo i lisi atu bai inga o tia nei. Ono leo te maa malama mai tono le komiti o tupe. O le wana lua, tatu tai whau. O le fwena ave i eil whau tuanga. O le matua o ngā tili tai whau. E mulia ia nisi mea o tai whau. Ya lea o mal tau sanga nei, o le lava i lua, na uilo mo, o milo. Ai, o le au te vai atu i le ngā luenga whaatino o wilo, tai whau se tulo. At least, pe ngar sifuru walu o na ase singa le masina. E ongo winga o lesi lua sifuru aso po le laka le, lua sifuru aso. E le ngā luenga whaatino o wilo. E te hoi pe a fua ile, i ngā luenga ia mai ile, tala tupe. Ai,
Ndato ofisini fo te mile kuila. Amerika sa se fulu te faula ye. Se fulu. Ia o le fautuanga le, te ba tu ala le laufiong. E ta ua te lele te fau. Le a tu te tanga ipata to anga ifafu. Fafu to ia ta to te fau ya so uma ta tu malanga tu. Nga nga te ia o le tu va tu o ngai o le nemta o te la ngai pe te sang te tas. Ai va tai laufiong. Ia tau na ave fa mo ale tu ai me foi ta to pa. Fa tu pe ta to ale lava ta to tu pe fo yen. Fa tai. Ia, tula mai lau whionga le lau whionga. Ia, on sai malawa lau whionga le mista manatu le lua whau I la vea. Ia la tuatu mo mua I la whionga te tai o le tuangai. Tula mai lau whionga. Lau whionga e le whongtalai e fia tula iatu e o tupe maua le sa o pe mawha e lau talanonga. O le tele o tupe maua nei o lo ao ele mtanga luenga le o tiute malafonga le e whalangolango e ai il tātou malo e a mai le nganga fōina sa vatuai se tā ofi e ona le teimile nei o lo whengai tātou ma le anoano whawhita au li lalangi o le sile whawhita uri telea, o mene o le sao mai te tonu o whala au whasaina. Ia elenga te ilea, ai lea le sao no manino le te tai o le malo. Tele le whamaoni o le au whainga luenga. Ia a tonu o lai si le fia e, po iei se mafuanga, na sao no ai le te tai o le malo. Ai sao no tonua, il tom tanga luanga au te le o fa pe te le fa tu tuina o te manatu ile tele tupe o ha mai la to o ia tang ia il fa mau ne lo finga luanga malo anga pe lunga ia le seleni ai sa no lo le te il malo tele le fa mau ale la te fa fsiliai o le ala le whaingo whai. E se tangata to tasi, po se tangata, pon tangata to lua, o lo sila fia le tai o malo, e tele le whamaoni. E taunu whai eis whai onga, ai mai se, o lo whala we tele lan sauranga, a saunolo te o malo so whaingaruanga. E au fiai mal minstala ti ai, e au fiai ma le swimming star. Whatever on e sa whai e na, mai lava no fo ingal talwai. Le na asina whamangatu. A whai o iei se tangata o whale tonu, whai pele I ungal tangata to tasi. Ai aua le a fiai le au whaingaruanga atoa. E le mwhai foi o na tula mai se si e tali mai e peo tātou tula whono. Awal ta valeinga stangata ele mfai ona I tonu al motel nei ta tu nei o foi pule ia le lama tu falongo atu ai mese sa le lela o fionga il taim la fiela o ta vale tasial tala a fie foi mal minsta o mal swim mal minsta alela e ta tu sasi uma a foi na eso sasi fa pena Ia ulte feia, lau fianga whongtalai. O se whautua ulte feia. Malo, ia, malia whenua lau whionga ni mista langa sa tulai mai whale atalua tu atu lewa noia whale atalua ni whau ilawea. Ia, whaftaila vai lau whionga le, whonga whono. Mai tau wina o lea la a se ia le whionga ni mista. Ai sa o a whea ia tupe maua ma tupe whao ngā. Ona le matatia o whatuina le tele o le o tasi tesi ma 2 piliona. Sa ofisiri eila ia I le shortfall le ia I po le deficit. O le wingal fesiri. Po le ase fuafuanga le matanga luenga. Ina ia mawhai ei ona au mai lalo la le deficit lea pe se lau 4 miliona. O le tirtilo atu. O la tau take le e 5 miliona.
ia a lea o lo o saunoa mai pea fionga e ri minsta. O lo o alu pe i lunga lea whainga o tupe maua. A ila ua i matanga luenga ne e lua. Lea la sa nau atu iai. Pe le mawhaila o na si la le la tāke. I le onu se lau miliona. Ina ia mawhai loa o na ave se la deficit lea. Ona sa i lalo, sa amata mai lalo. Taluano o mai tono parlemene nei, e lea o si i dunga. Tei mua nei, o lea o matua i mata tia tupe whaonga. Toe mata tia le deficit lea o lo i e tebi nei. Ia po lea nganga leo fesidi po iei ni fuafuanga le matanga nuenga. Ina ia mawhai ei ona si itia i lunga la kou targets lea. Ona nao invoices sian tau mai. Pele eisi si awala o iei. Mo le sila fia fo ele atinu. Ina ia mwhai ona whapaleni turanga lea. Male nganga whaaloalo whaftai. Ia, malia lau whionga na mistalo tu lai mai tai tai o malo. Ia, avatu la manora o whionga pani. Tai, whatalo whatu i le ato fontanga fo le nei tai au, ma le usua i o le pare mene e ala i le whao wino tali foi tau al kapeneta. Sa nofo lava o ave pela vanoa e tali le whionga le li minista tiute. Wha moe mai tau ngalu fo i fesili na langa. E whawhea na whaile me lea o le sii o le target o le tupe au. Ai le sii a tiute. Ma e tā ua tele le fesili na lesa whapulpula le minista. I le tau nu o le minista i tonu, ma le whainga malo, i le iwa masina taluai. Na matua mata i tu ai lava me le tupu. E lesta mai mata i tu, na matua i mata i tu le lei. Ai sea. O le masina mua lava i le uru fale al whainga malo. A mata lona ngā solo atu i la tau importas umma le atu. O atu umma le ofisa. Ai mai se umma importas ua tolu se furu limas furu onas furu tausanga. O fai pisinisi samo. A vatu le la tau maula i te au lauli. Na mātou longoa le me le isi fai ngā malo mua. A leo mātou toi o mai e toi longo e i lau taimi. Ma lau fai ngā malo. O le mea lea, ua tatau, o na fō ia, mō le atunu. E anō fisile tuala ia, o ia ingo mene i tō tio mai. Fai mai le tala, lau fai pisinisi umanei, tama whanau le atunu, o lato mātua, o lato mātua, carry on legacy of their business. I Samoa, fai mai e tea. E le o level le playing field. Atuna le wingo lau tala, e le o level playing field. E leo tutusa mātou la fonga. Ma mātou tiute tutongi. Ma le si awari i fau, ma leo tu moile tunu. O watu se me se whāteitei. Watu alo e tilo i mātou la fonga. Ma mātou tiute i e tutongi. Po o tutusa la ma leisi au fai pisinisi au walu wifo, runga pisinisi. Watu a mai ana nafi. Tangata whai, tangata mai fafo. O isi foi tangata. O tangata al tātou watunu. Alu la te vai, mai tilo, pe tutusa. A mātou la fonga i te tongi. Ma mātou tiute i te tongi. Ma tangata nei o lewa mata o nati na e lato pisnisi. Ini ta mau a inga matau tia. Atu lea iwa lei. O e ta pena uma mai lau tau wha matalang. Hana mai lola i a tātou taranoa. Lua masina fo i mai loa. Ai o mai, oka. O ina la le whaavai ai le manatu ma le langona o le whainga malo. Wa tatau o na tātou tilo le lei. I le ofisa o la fonga. Ma le ofisa o tiute. Wa vol temine le tātou atunu. Talo whai. Na sasa mai lava la fonga ma tiute i le o langa atoa 64 years. Pa ua leo le mena tua i le malo tiute ma la fonga. Tiute ma la fonga. O aile whawhai. O le atunu. A tiute la, e wala ese la tūlanga tau tiute, aisea, ono pisinisi, e to tongi le tupe, e maua le tupe, e to e maua le tupe. I la na mafuai, ona whatūlanga loa, i le iwa masina talu na tau nuu i tonu le whainga malo. Ti le tiro rola i au lape nei na mato mata i tūrele ie. I le au wala e toe wha malo sia i le system, le au watala noa e skuda. A whai o len tato whela i mala e skuda, te si iwa valu. Oka,
The system lana na le tātou telo. A system is a system. Operate by a human being. A whai la le whamaoni le human being. O lan me la whai. Po le ale system for mai o le most expensive system le lalulangi ai ale whamaoni le operator. E le whamaoni. E tātou le tau nu vo. Le scanner le na mai. A whai e sau le container i le scanner. Mana mori mu le scanner or drugs. Ai le whamaoni le operator. I le stato me whai. We can't do anything. Tele foi le ngau inga le ngaru rungo le wafu. Oia. Taimi no pisai fo. Nā mena sue atu. Wata pē cameras. Wafiwa sue. Ele whalawa I tele tala langa iai e sa whamaoni. Ai iai isi au whainga luenga o le matua I le whamaoni ia. Ele a fia la matangi sa whamtalanga. Ala e siri fo alta ngata ia te ia lava. Po la la nga luenga fai. Te milare nei, ua matua I avele tu wa lalo al cabinet. Ia paunga, mama sina lupe. O lua I le taimire nei, I o lua no fouta. I le awala e fair playing field lai le atunu. Aisea, ele fetaui. Lare me leu tātou vai ai. Ua le aini pisi nisi e toi fai ai sa moa. Tau, ave uma tangata mai vava supermarket. Fea nai whalo loa nei tātou tangata. Lua le whaar me lau I ruma. Feo iai whalo loa sa tātou vai aso ia sa fua le popo markoko salimata o ngā umuka popo ngā me whapena. Mura I sena? A whaalua mai nei le pasi mai ale pata po whale la tai. E mangukanga popo umar sau le au. Aisea. Sa sau le trading ngata sa moa lava ia. Taimi nei, pole ai. Matua motu ma le tau la le mele na. Ona la le mele. Atu mai tala hao tupe hao le tātou atunu. Le pai al parliament. Ele iso ona whai atu tātou take ria tau te sao noa mai fo le deficit le o le tātou paketi. Na whai ma le mauti noa e achieve takements take do mea ie whai. Achieve. Ono le talitonu ngā leo o wha matala mai rona vaenga mua le minister. Over GST. Over la fonga. Over isi mea. Estimate. O actual la ia wa mai. Al tato tūlanga le tūlanga le whai el estimations o le tato paketi lua whi lufu ronu lua whi fitu. Ua tali tonu le matanga luenga. O le la wha malusia le wha maoni le escura system le. O le escura system le e tau nu I le worldwide contact ele mawhai e sesi na pepelo. Al mena tupu. Asa wala tangata malana I moise ba atu lava le official duty ele fetau I atali e lava. O le mele o whai ele matanga luenga le temi nei. To e fesiri sa o ai o alan sa unonis. Same product, different supplier, different prices. Same product, same supplier, different prices. Ai sa me ringa different prices. Ono tūlanga la nea. Ai le leile to e fesiri lava o le official duty. E to e fesiri e pe a whai wa saulolo. Ai me ringa e se tau imported cost I tonu le tunu. Ia, lala lela o whionga langa leu sau noa le tai o le tuanga e fesiri ngia. Tu lou lava. Nei wha lau ai tele le tala. Ai iai I la tau e le wha maoni le tau a venga o la tau tiuti. Ai len tatou vai ai. E sue atu fo easy trucks e whiri eitin tanga luenga ma le whenga luenga. Ma e le ma whaina alofia. Le foi tau te vai o alan mea. Ofisa o leo la foi a fia la tau. Ai le ma whaina tatou alo ai. Ai sea e leise si ato toa. A le tau ma whai o le tatou malo. Tui pēr ma whangu pēr. Tatou taha I luma. Ma tatou vava ai a whai tatou te alo lofa I le turu. Whalau whasaina leo wai. Na wai whai toa. Talau tatou vai e. Po au mai si mere lumanai a le wha maoni e le ma whai na tatou ausia. Ia nana wha penatu. A tūlanga lava ia, o leu tātou vai, tātou titilo, a wha pese me o tau o tu e whai ngā māla o whare tonu, lea la whare lei. Ia ma tātou wanga I luma. Ina ia maua pētu pēti na el tātou atunu. Ia me ngang whalalo. Alo, whaftai, sao noa lau whionga I le. Tai o mālo, salo leo tali le. Ia lo whionga tai o le tuanga I eisi si mea o leo māua o tali le tai o mālo li.
Le tulanga le sa au tula e tuai i le tatou officio tute malafonga pe ona sauno iai ia le minsta. Tau tele le tali mai le minsta. Ai o te fa mafaina al mel nei. A faia o si le fia se tangata e to tasi. O loo le fa maoni faile unga taun fai. A o mea o popo makoko na no fa manatu atu il maota le nei. Na umalole hangi o fa tele ia ma tele ina pa uaia tatou koko ma tatou niu. Ona leto e failole anto e faia me ia sa tele se le ni il tatou tunu na maua maiai. A so ia tanga i tua. Ele anga i tō teltanga te lātou te leo sira fia me ia. Ai pese i ua mafua o na leaingi koko, leaingi popo. O le whainga mālo na iai. Ele ai o matangi. Ma whā. Ua tātou te whaasese ina le atunu. I le tele o tātou lau ngai whai atu tono le mautala nei. Ia, mālo whaftai. Ia. Tua tu leva no lo fiona tai balo le tu le mai. Raftai. Ele se tala avane ai. O te ole le tunu in mena leino mafono ta ole koko ma popo. Anga volta to viviturena. Samoa is an agricultural development nation. Tato wola mai termino mai le estete to me ia tato tunu. Aina o tupu fa. Tatou tia ilo ina le i vitu le tunu. Alal me sa tauna fai. A tauna uma fa tatou to mai foi to kako koko kako ngiu. Awa tia. E le fa pela o fai atu po ai le to tau mo fai atu nei. Ia to e tor koko, ko koko le popo, ko koko le ava, ma koko me ango ma me kau mafa, ma me tadi e sua le tunu. Awa po fe le lolangi fitawa inga, suia inga, ma me ye fai. E leo mai sia tunu e whawhanga tātou. O loo nā tātonunga. Ai awana i tāpea na umalole a whātia ilo e leto e ise me to e whaia. O loo nā tātonunga. Ai tātou o e temiri nei. Wa lewa furi atu le malo to e whai rua i se selenga. To e unga ia tu langa wati na e nuu mai tu malo. Ma ole mau wha vai lea Samoa. O loo manuia o au wati na e lo lau e lele. Ma e tātauna tātou to e fōia le menena. E na o lolo le mena na whakau di mainga. Sa kako o iai. Fia se furu pusa wha i ngāwe. Fia se furu kalo ngāwe. Fia se furu wha koko o mai le so la e mga o mia e lalolangi. Soa upopo marisuka laki. Kako koko Samoa. E na wha pena atu. O fuafuanga na. Ar tātou whai ngā malo. Leu whata tia i tātou toi o iai. Ia, malo whaftai masalo le... Whianga o te fia... Se on sa i mea alo whianga te tai o le tuangai. Salo lewa tali manino ale fionga le tai o malo o lato whainga whaavae ia le malo o tū le foe. Pe foe nga iai la ko PDS ta iala mo le lumana i manuia o Samoa. Ia e reo iai se vaenga whapea tua ia i se whainga malo sa tū le foe nā tausanga. Ia lewa sila fia umar tato pare mene ma le mauta. Ia o a whainga e whaal mala whaal nā tūla masalo. Ia lewa tali vaenga ia na sao noela o fionga le tai o le tuangai. Whianga o te tula i atu. O le leiso manatu toi whaia. Whaftai. O lo te lea lo wawanoa o te tali atu e me ia. O no le nei. O lau minsta le o whatoanga. Sa o tō fia e lo kapeneta. E alu e whai me ia. E alu ese e rese metasi. Ia, ma lia lo finangalo. Ia wa e tapa i taimi o e iai le malo. Ia wa e se fuere tūlai mai le nei vai tau. A le wa e whaafonga leo te lenga ritali tūlai atu. Tu lava no lo fio. E ava tele la o fionga le fonga fetalai. Ia la kamea la fai. Ora kau fai akwa kafs. Awa ke mi goia minge moi. I'm not free. I'm not sitting here fai uma tonu le tunu e tau na fai. O le differences le na. E malia ia o to ina tele mana to tai tua oka. Ele ngalo it's painful memories. Ele fia mana tua. Ai sa kalo fai. Eu la upuana va pea
mangalo le tua ya te oe. Le au fionga le fonga tu. Talu ai wa tātou taunu mai tātou malolonga masani. O le melea, ia o le ato e whāwau sa noanga le fionga le minsta. O tiute pe a tātou to e te liu mai tātou malolonga masani. O te whasisila atu, o whatatia ese taurumanga le fono au whai tu la fono. Mo lana malolonga e masani ai tae au. O te whasisila atu, o toi amatalia nei te orumanga le fono a ofa i tura fono. O te tāpala o fionga i le li palimia mo le lafo. Ana tu lea ua mai ale pale au te lingol sua, ma tu fo i fauli tau tenga i al tātou pale mene, mo le whaftai le tua i lana hoa i karasia o tātou maua. O le atu whaftai tere lau fionga le fonga whitalai, e lau tusi o le fono, i a ono le tāpenanga o tātou mea tau sami a so uma. E paula vale o le tua lalo, mo le lumanai. I a whaftai atu ono le tau singa, ma le apopo inga fo i le tau tenga le tātou mota, a le lei al mea ai Samoa, e to ai le moa. Whaftai atu le atou suafa i le nei aso. A o tu lai lau fionga le fonga lai au te whātu le lafo. Na ia whātati ese tātou tu lafona tu mau tol su lua pui pui tasi. Ina Iesuia a tātou teimi o fontanga i el tātou fontanga le aso le nei. A ngai pēsi e tātou malolo i le teimi masani le tu la tasi. Malolo le mol tasi le tu la. Tātou toa ngai mai toa amata le tu la lua. Ia se ia o lava i le teimi e pāsia alo iai. Le tātou talo le tupe le nei aso, ona whai leo tātou malolonga. Pasi alo i el tātou talo le tupe le nei talo noa luafe lusu rono luafe lusu fitu. O le lafo le malengang whaloalo. Whalua le fionga le minsta talonga malanga o fia whapea foi le fionga le minsta whatoanga whainga whaiva. Siri pora whamaunia le lafo e whinga reisa o nomari ioi. Au ese le ai, ua manu malo le ioi. Le whauau tātua ngā ruenga tusa o le lafo, e whatati ese tau manga le whono au whai tula whono lo sa unua tari whai tau le fionga le minsta o tiute. O te tāpalo o fionga le minsta mo le whauawina o lau sa unuanga. Le to o se whamatalanga o leo wa, ma lelele taitai e, whaftai e fo i le. Le maa au le ofisol fono, ma se lau whionga i le whonga whitalai, e a ua fo i le whamalostino le aso. O la ato e whao atu le, la unga al minsta o tiute. Sa fisiringia i le, whionga le sui malu, whale atu tolu, tulanga e peo na iaia tai whau. Ia e fwole taltonunga o. Tātou umasa tātou ieri komiti lea, komiti o tupe, a palmene. Ia e sao aue, ni a whahau e. O te manatua io e manatua le, e Flynn. Ia, o Flynn ua matua o le toe au ngā, e na mafu e na sui. A le lau sui mai a Willow. Ia mai sia tātou tai whau. E whaftai mo le whamanatu. Pea ana whailo atu. E le tau ngofie e tai whau nei. E whaisi tau ngota. Ona le ngata i nā o a o le tai whau. A o a o le tangata e taita i le tai whau. Ia e whapefuan whamasani me tau ona. Na sa ili iai na ia. Mau aile tūlanga e peo na iai solino le tulafono. Sa unoa le taitai o le tuangai, ia, e tu sai fo i o le
o le whaamalo si au mai tūlanga e peo na iai e tātou tiute. Ia, o le tai o le tuangai o lewa na ma nuti mea fo le uni kapi. Vea uma board member le uni kapi. Ia, le teimina o lo te fono ai le whionga le. I le tai o le tuangai. Ia, sa solonga le le ia paua leo. Ia o lo wa winga e ia lo se mea e fale tonu o te fesiringia e pe tu fo fo tuanga lai mala mai. Ia o fo ni ngalo temina le le e tato au. Wa sa o ile piano le filfilinga o coaches. E sa le ai. Ia fa tai o me sidi na wa pulero loto ia wa e fa ma vai mai tato in lakpi. O le tūlanga e peona iai o le a mate i tūpea, o na e peona whaafonga mai o le ngā leo o le iai. Ia e maise fo i o le tanga luenga tiu te le whaingo fie lato ngā luenga. Le au ma le pō, ia e maise o le taumu whainga o le tātou. Ia o si o tātou o tunua, e maise lava o tua oi. Ia e maise o waa e taunu mai, o le ale taime o mai ai e whapena. Ia e maise fo o sa i ringa. Siringia foi le fionga ile. Sui mamalu o fale ata lua. Tulanga e peona iai le deficit. Ia, a mole sila fia. Lua sful tau sanga o tuanai. Sa fea ngai a tātou mal deficit. Ile iai a se tau sanga o tātou. Ai, e iai a le taltonunga e. E popole a mātou tu vale foi nei. Taltonui. O le formula tātou le, a maise le mof. E te tau au na deficit. O ai, e maua lo e tunu i whawha, e maise o tātou, we o lo soani mai mo tātou. Ua so longa le lei. Ia o na, pea lo leo tātou mātunu, o fwoi le ua mo lunga ta mau ai. Ma le to e mo waini soani mai le tātou tunu. E lava le leo tali tonu ia uia, tūlanga leo lo iai. E whanga solo anga i lunga le tātou deficit. E le mwhain tātou e sea ai au le pole. O le pole o le lava la mata u whaima le minsta o le revenue. Ia o wā tātou seleni. Ia mo le whaatino ino le tātou paketi. O mai lea i le tūlanga e peona fsiringi ai le masini lo le scanner x-ray. E whapere fsi le fōringa o lo iai ni whawhitauri i le tātou x-ray. I le tali atu. E le ai se whawhitauri o iai le scanner. Teimi nei, ma o le mea moni ua tele le whaamama venga. A le scanner i le whaatinoino tiute o le mtanga luenga. Mo le silfia, tele awanoa o le mtanga luenga e le i maua uma. A o le scanner le ua vea mafsosoani i le toa i titi o le whainga luenga. O le au whai o container o lo mawhai o na whao ngā ile x-ray le a pole scanner. E le wao le fitu se fulu le se lau tolus full containers i le aso. Ia ma o le nei lava ngā luenga o lo whai o lo whaatino le lei i la tofu o lo iei tutonu o le vainga o le nei masini. Ia o lo o iei lava le tūlanga e peona, iei le wha ngā solonga. E mata i tū. Po le lei ato toa po yaini meo fale tonu po ini meo mai tonu container. Ia e ono a fia ili tato watunu. E maise lava o tūlanga e. Tau i vai la au whasaina o meo la au malosi. Ia o mea uma o lo lalo. E a vea ma mea sol tūlafonu. Mea i o lo mata i tū le lei. O le isi fesili ua tūlanga e tau i ta vale. Maise o kātila solo o iai i tono o tātou o tunu. Tau na whai titia. Ia, maria whenua le minsta, o mtanga luenga lo sauno, lo tūlai mai whau la vea, whale ata lua, tūlai mai lo whionga sui. Le sia nganga e, whala vela vele sauno nga matango fie le whionga minsta e, o manatu atu o le o vavai atu peo le a se le minsta e tūlanga tau tāwale. Ale sa fie la ula unga i le scanner ma meo containers. O tasile o mtanga luenga silo nta o ilo wa loto al mtanga luenga o tiute. O mtanga luenga tupe maua wa o le fatu le o tatu o tunu.
Al mafuanga la leona o ta ual mele o le tauna te tauna siaki uma ia container I lungo le wafu. Ono la le property al malo. Ai pe fa sao pe sai ai taimi ai container sai si company na vele foi le pe ave o la tu no fanga. E anga ia tu ia le official tu te siaki ai. Ale faila le o ile scanner. Batus fautuanga lo fionga minsta e me le mfaina ma wal scan a tau fona e mastai fau o le vele ta tu te mana o ai peona e tau sau no mai fo e vatu se tu walalo ina ia mafai ona faiti tia le tulanga o le faofi mai fala o fasaina a wa le mele matawina a fai o fi mai fala o fasaina mamaua Pia ngai ia le matanga luenga e fua se fasalanga. I tangata ia o mwhaina maua. Ai ba whai ona sirisila le lau fionga minsta. O lea se fasalanga e whatau. Ia I la tau le company le au maia container nei. Wa pe whiona ona au mai tau no container me nei. Ai la tau tele sirisila ia. Ni mea ane o pene laista tu tangata ia wa maia. Ai le inofo mai. Ta awar sila malo. Ia le ngata e loa ia le main supplier le fafo. Ia no po ile middle man le ni. Mea ia tau fala o fasai. Wala ngalu ngatele le mafo na fai meia. O middle man le ni samo. O tangata na le lau te fasoa tua mea. E te tau lana mata I tu. Wala no fai atu. Langa le na maua mai istangata le middle man ni. O istangata fai ngalwenga malo. O isi o company o la uleta o la tu swaf. E tau la na isi si tu la fono e fama mafai. O la tau la na. E tau na isi fasalanga. Fal pui pui. Lima tau sanga pesilia. Ina ia va o ia le melea. O la la tu le nei. La tu la ia le fasoa al melea. E masila sila foi la o fionga le mista. E mafai na alo tangata ile tulanga le o le waf tulanga mlai valele ai pe mafai na fai spot check al to mtanga luenga fa tasmale leo I va fa ngota awai mafai foi na o va fa ngota itai fa so tai ino mai le va fa ngota me to no le tunu ele o yena se me fa pena e sila I poda sia pe le ui mai va fa ngota ona le mo le tute ele mo le waf le mo mlai valele a taun ma va ele taun sila ele tulanga le wa fangot ni me ane fa pela o fa la tulanga fa nga fa ya me ane ai mai le se ia ala ma fa ina mor ko mises fulu afe pelos fulu afe mai me ia le tatu tamu fa ina ia mo sa wala e ma fa on tina me nei fa tai foi lo ma wa tu lo fingalo ile tulanga le o tangata ave o ina tai fa ai I lau vai e tau foi na fai a track tester a tangata ia o au tai fau le me ane o atu o au tai fau ile ata mai tai fau ai me ane o lai a fiel tangata le o ina tai fau e tau lana sila ia ina ia mauti noa o lai ta puni mo fai to o menei ina ia mo sa mo file mo masa mo malolo ina tu langa la yo fa fita lu tatu tom fai ina ia awani to tu mai fa ftela o fionga mista fa ftela no lo fionga li fon ftela o fionga ma fa ftela ia fole te tasi mai ta watu le voi tu mai fole te tolu tu watu le no fa ftela o fionga mo le no fionga mista o te tonu e ia le meole a mai fa maoni radioactive pese pauka po se me pe ngai mo mie masingi le o ngai masingi ma lo se kele aki yu me kele ma pela le va ngale le sa ta ua po iai po o monto e falle ia wa tawangisi protection o ngai kako tatfinga luenga a feo nai wa toto le e pa wal va ngale ali va ngalo fiong o le faitio ngale mai nei is feo lo o aso ia na batu mon ko e lima aso ai e fatanga feo lo kan foi kiria la ko lo taluai la le wa mo mi e tango o mo container sala masi le lanka merkal sanga pe venga le ngula unga talua pe venga pa po kisa selua onga o le o ile manga onga le wal kai mina ngai limas e les container e les x-ray
E kasi nga vaenga fa mo kanga ye, mo fa lava. Ya, salo mau mai lo fionga ni minsta, ia vaenga o lo anga, ia fa ula ve asui nei, ia, tuna me sa no. Aftai, mo la vanoa. O wa toe mo wai fo inisi langon lai fa malo si au wala wal tanga luenga. Ele te ele ulunga il minsta ai aftai lo fionga ile sui mamalu fale atitasi. E tu sol fautuanga. Sao lele le fautuanga. Tulanga na lo mata I tu lele. Awale fa nga solongo nga luenga mai sa containers. Pe ona yai ole vaenga pe ona ta ile mele ave tua containers ina wo uma ona siaki le ofisa. Ya ona ave lo alo ya la maltanga te to mate tu te mile ave tua. Ai sa ya foi le tel tonunga ile masalum yanga le tulanga le pe ona ave tua container. Al no ta inga le wo yai ola fatino uma la vo te lele space tai e to ai umai container ele singa lo fengo fienga lo fenga im tanga luenga mai se lavo pui o vaenga ia pe ona sao no yai ale tulanga pito sidi ona ele mate tu ia ona ia ao ina fa leo per tulanga lea ole o mai foi ole fionga ia mulipola le malu malentino ya o se tasi foi o alum fana o sta mali I foi se tato tunu sanga lui fafo wa tele foi lon silfia I tulanga pe ona yai ya le foi la wa manga lui fatasi tulanga pe ona yai o te le ya la le swinga o le winga al fa mtalanga o le wa uma na fa so tai uma ya vaenga uma ina ia fo ia fa fitau ni o le si vaenga o ele pole le tato parlemene ole so ani mai New Zealand ma Australia ala e tato equipments e fa nga ina malai va lele e pe ona uta o le lava wa ye uma tulanga pe ona ele post office o malai va lele fangali awa ole melen tupu ina wa maua va ai na mai ia wala ona mata lo le pe awala mai nga ile le post office me medi fo le mai le foi la sa mata tu ya ma le foi sa mo wai ni so vaenga muli foi la fa taile inisio su mtanga luenga wanga vai le tulang ui na le tele ni masini wo o mai su ale tele au mea na maua itu sai awala ese mai ya epe o sina fa matalanga le mole la o fionga ile sui mamalu o falatas o fala tu lai ya maria lo fionga mi stalo tu lai mai la fionga le tu atu le vano ta wele na ta wele sa no ia ile sui falata mo le tuta I ol tanga luengo tuta tato podas le valele post office olungo le wafu ata wele tule na sa no ye o va fa ngota so no vos temin sa no le fionga minsta fainga faipa ile la tau fo tau mo fainga le tau mo fai monitoring ai tato va fa ngota am tanga luenga le o le latom ta fai ile overall le tunu ato o maili poti I leo e iei va a fa ngota tato o lo masalomia o lo lato fai ala tu inga mele e la stala fa va fa ngota al lato tiute tasi al me o ye e o ngai tutuila pa walo le root o no lo mo lungo fa ata le mtanga luengo fainga faipa ya no tau sanga fo ile fionga le minstao o tiute tau foi na ye sana x-ray fa pe marine x-ray lo mai va e o mai tu tonu mo I fafo ma va e mai pakam fa ngoka fa solitu la fono le tunu mai ta ua le finangalo le ona tasi le wala sili ona masalomia ona lewa matana puni nei tulanga o podas wa matana strict le va ingol tato va ale sa mai tutuila le tato strict tanga I mlai valele ya le fo ta ua tato taifau ya mana ia tele o taifau foi o me ole mana o miel malolo e bon sa no su e fieta usanga na sur valu ya missioner taifau the dog need to rest al tu nga mela na o ina le sao
E la tu tai fau le leila na ngalwen, le ven tupu talua nei fa mewa, la me ren tupu mazina. O ngā tai fau. E tatau ona iai fo i tapula a tātou te loai, awa o lo wa tari tonunga. Pau leo leo wala, ele ma fai e sesinga corrupt the system. O le mea ola lea, malau tātou vai umai ni usila. Tos toso atu lola ta ako mua ama mo e mai le tai fau ia te oi. Ele mwhai la na se se le mea, a pen tātou tala no mua. Ile se ngā luenga whai ngofie. Ele se ngā luenga whai ngofie, ngā luenga i la tau lo whengai malunga wafu. Nusu whai tu la, teimi te onua le waa whai loa. Ia ai o le a whale ngai nai la tau ngā luenga le leila e whai. Ono nisi. Ele o wha maoni pen tātou tala no le tai au nei o le... O asu su enga e maua le tanga luenga o tiute, tu mailo i lima o leo. E an wha solo lola i ole. Ngā luenga leo. Tā ua vol mele na e sao no e lau whionga tupfia. O la le wha salanga o le impota lea. La le wha salanga le impota lea na maia mei tonu on containers ma mea. Taun wha salanga. Ma le wha ua whai atu omana whai le task force. Mai mai lau impota sa Samoa, main impota sa Samoa. E tala noa. E so se impota la ele to sa vali, ma fai tonga fiti ma le fa maoni. Fai e fai unga mtanga luenga, malka peneta. Wai paualo le wala. Paualo le wala tau, fia ile me leo le fa maoni, ile mela leo le tatu nau nei. Na ia mawa umatupe mawa le tunu. Ma ia le lei awene i eini me fa sa ine na na mai tutonu tatu containers. Pela tu so ni atu le tani al minsta. Alo fafta, ia tu le melo whengan minsta fa wau sa unwa? Ia, ato no lewa. Ato al tulanga e peona e siringi a fo le vaanga le ai. O le tā ua fo i e peona to e wha ailo atu e so ni atu le. Il tai ta. E lata mai nei fo e asa mauai ele. A mai container e mai e tolu se lau ia pusa moa e over mai ai. A mai le invoice e lai titi. A tolu se lau na to e siaki umai tai. E over mai ia pusa moa e tolu se lau. E al mea na le umata i tū nei, tū langa e peona iai, e le ngata i na amai. Wa ai i le scanner, a le pick up ina, o na avele i tua e toe, pe a iese me masalmi ai. E peo le vaenga lea e peo na whai atu e le whaingo fia ngā luenga, a e toa i titi fwoi lau whainga luenga, e tau whasoa soa, e a wale tāpene ina le vaenga lea. O tūlang fwoi wa whangota i le to es whamtalanga, o lea ua saunoa i el tai tae. Aina o le whaafisidia le whionga le sui malu ia lalo le pule. Tūlanga peo nei le pui a mai le te loa le radiation le whapea le scanner. A laua iei le mafia fia o le pasi maa laua iei. Tali mai iei le maa losina ne ia fia ia. E niso lau whangalenga. E me se fo i la tō oi. E whafo atu o le meo lo siake e container nei. Ia ona whaawa waile o se whamtalanga e tūlanga i ta vale. Tele le whaasea fo i nisi o le tātou atunu i ta vale ia mai. Pe fōlinga i whapeo le la tamp mai nei ia ta vale le. Ia mai i atunu i whafo. E mana ia le whaamoe na ia le a elto whae i ta vale mo ainga. A al tūlanga le lewa iai oa ba ova mai le ta vale o la i titi o tātou o wala. Ai ole mai nga ia ta vale tono le tunu e tu sama le tol se lau limas full ta vale le masina on average. Olo ia i foi ia fainga fa vai ta vale o awina mai. Ia i lalo male se fulu tau sanga le ta vale. Ma le ata nga i do ofisa le fa malosia atili. O nei fainga fa vai. Te minei olo o mata i tuina le leia mtanga luenga tiu te ta vale o awina mai. I to tono le tunu e ala i le whao ngā ino le tātou X-ray scanner i ama le K9 unit. E tu sai ma whainga whaavae ma tu la whono e fua i ta vale o lo au mai ai tonu o Samoa. Ia manatu ole nā wa nofo ilo mo wa nofo malama le tūlanga e peo na iai le tau whapula atu o le nei matanga luengo tiute. Ia ona ole whatu leo le tātou o tunu wa maiso o tupe maua ato ai foi male tatu tiute. Ia ona fai ua tuailo se whamtalanga. Ole, bon fetalai. Ia,
Au tau fa yu sa no ngalo fiong minister sa lo fa yu la ve mu muli le le suyo fa le lupo. Tu la mai lo fiong ai suyo sa no. Ai la vele. Le fiong fong fitrai mo la no. Sme mo muli la vele o nei mai tawina la vai sa no ngalo fiong ale. Al minister pa pena fo ia sa no nga tu suyo mountain nei. Aunga lava mai tawina lava le lava au fenga luenga. Tu lola fo le lava ta ifau. Tele yo nga luenga ta uan ta ale mtanga luenga nei ona le nga tam lava lele o ports uma o fe lava awala mai ai te tonu ia o loa. Ai mai tawina lava i si leo lava o sana le o lava le au fenga luenga. Ta uala fengo fie fa ato o tele au fenga luenga. Aleva mai tawina le budget al customs. Upa o mai le walu tesima le 5 miliona na il fitu tesima le lua. La se saunanga ia lo fionga minsta se I o tu lalo se si silane le tuna ta o fa le o skills al ofanga. Ai me si sile fo ia lava numero. Tas foi le ofanga nga mai tawina mal to ate uma lava ta no mai ni va alele eira le stemin ma o mai ai tasiale si te mai ta isa tutia ia le tumu ia o pasese tas vena me va ai ia o meana sa o ia talo fai le level o fai ngalwenga o tu o se ta il taimi e o mai le shift e o tu ia la to so swan o to titi la to tele o le pasese na o mai o se tu la tu na a se penalo ia lo Ia, tu atu le mano ia fasal yang to. Haftai se le o sanga manino la fiona mista. Ma lo faiva. Na le sa ta o foi le ne funga fono tu langa le ta vale. Afa pe to se lauli mas hulul masina. Primeiro fa felo se lau tau sang. Lona winga po se me le lusu tasia fe lima tau sang. O le sa ele se mere ngai wal tele o tavale kere competitor se fa pena fu en sa ro ta o tavale fa ftai to fa na e finga malo o le wa afora po le ta o ta tu tavale al termine le va vai foi le o ti au wala e wale tan no mai le se fulu ta usanga le ya le ta usanga e to so ai tu ia le fa tanga o tavale mai ton tu za tanga ia vai ngale pe tu mai le va du po le lima ia arisi vai nga taua o le polinga le sa taua la blanc o te ro taua le ia mai e o ia indi support services mainly parts for ia po o pasu taua le fa pena ia o te ro taua le se na mai ia ta si ro masinga su e tu vai nga le fa taua le mai na mai le se parts mo vai e an ta mi so le taulanga fe wa sto ia su e mai fa e me fa tau sanga ia ele o le tu fer wa tava le nine ia le average to tava na termine se furu suli ma fe a lot of money ina tanga te o ita la fu mai tu pe e fa ela tu awala pe la ngana na sa ta wa toile va ngana le ofio nga fa te tele la mo le fo sanga mani no nita ya malo su sfono ia fa le to e se si me o tu ho ile fiong al mista fa tai tani mai e pe ana sa no ava ela tele no su persene na wa ngale la ngo tupe ta o fu tu visi ta o tele ta o pule ta val lo fiong anga so ta il ta vale le ngate awala a on me environment si so mangale ta tu te to so ifom ta to lai awa le se la ta to ta milo ya inga I tua mai ne taulanga mo to tele ta val tu lai ta val pala lai le mela le pe o sa no ile lo mai numel fa taia le na vatul fautuang o le ala ta tonga luenga fai se so soni melia awai o ise tu nu len pen vatla tal e le pos fa pe ya tol masina ta fi le vingo ta vale ni tol masina si ta to va bai ai me se la far ka vale ya le te I far ta vale malos le se ke ne le me te se la mon tu puli ile masina o le ta on tilo ye hingi kota ia porte ai veta tu fa vai le ye ko ko mai le valuta usanga mo nei time e kam fai ia o control le melia ia o ngai e le ngal fa fi kauli la wala e mo fa fi tauli tele le e ta to so manga mal fa lo la after ia mana to ro fa I mar sa no ngalo fionga minsta
tolu sui sa whau I lawea. La whatu la wafionga. Ia, whaftai mole. Ia mole whamanatu. Ia, pe ona saunoa iai le sui malu mai whale alupo. Tāua fo ile. Ona e asisira fo ile il tatou tala le tupe. O la lava iai e matua wanoa ele I maua. Ia, e tau fo ona fuanga il tūlanga pe ona ele matou pache. Ia, o le anganga na o le tau fuafua ia atonu o le se supplementary o le ato e fuafua ini ina tūlanga e pe ona iai. Ai, ona whamawinai lo le paenga lea. O le fasilingia o tūlai mai le sui o whaasale le anga. Ia, e tusai o pāts o taavale. O nei ngalo o le tele o taavale ini, o taavale a inga mai fafo. E le whapea la o mai o yeini lae sida fia le o ini pāts. Ai pauale mei a inga I fafo. Ave le taavale na o lai mana o mia mai. Mela na atu si sida o whapulo ta poleni. Ia po tui lalo le uru. Ia o taavale na ele ini pāts. O taavale ia le e concern ia lau fionga le sui malu. Taavale ia o kātilas. E ta tau wā o na sila to toa iai. Ina ia awa pea ele au mai ni spare parts o lau taavale. O tau fu lau taufi. Ai lesi wawa ia leo nei malam tanga luenga. O la fuafua I taavale e ono o mai. I le masina ma le masina. Ona ua whaatupu te leina. A toa fwe marisi mea I le vaenga le o taavale. E te lele le fsosoni ele. Al tato whainga malo ai mai se fo I le tūlanga I taavale fwe a mai mo whatoanga. Le awala ngalu e to luai ma le ofisa whatoanga. I le scheme leo le a mai o taavale fwe le a wa overtosanga. E mai whao ngā mo whatoanga. Ia e pe o taavale na au ngā mo le teimine I le o mai. Le fwe a le fsosoni anai. I ngai tangata ia mana o mia taavale ia. Ia a toa ila ma le vai ngai pe ona. Saunoa iai, saunoa whaalima iai le sui o whaleata. Ia o le lei tatia mai. Ia o le ala whaatino uma vai ngai umai e pe ona. Toa mai e le whautuanga. Ia manatua vela le whala fo ia tūlai e le sui o le Minister Tute. O levo no rioli mai nisi o Minister. Ai whai o tuai se whamtalanga e nei tūlai tu sale. Ia e tu sai o lo iai le malanga e pe ona tuina mai iai le wala aulialo ia mai ole. Ia o le Minister Tute mo New Zealand. Ina ua mawhai loa I ma le Minister le o Tute New Zealand. Ia sa o mai fo malalato delegation. Na o mai e vava ai o mata I tūl tato el tato fo I tai tato customs. O na e se tō wha mo talnoi. E fia o atu la le mātou vaenga. Se I mātai tū fo I opo a fo I ni alunga o la tō fo I fuafuanga whai. Ia na mai fo I le tau fo noi ma whau e se tātou fo I fuafuanga. Ina ia tau fo linga I tutusai mo. E le wha ngā solonga fo o la tō fo I tute. E o le wha moe o lo fuafua mo la su wha o I ulai lua o ono. O le wha moe au tua le nei malanga ina ia wawa ai me tutia o lo whaatino inga luenga lo fiso Tute New Zealand. Si sila patino le pui ngo tua o I whaavao malo. Ai meso le wha leia atini o le ngā lue whaatasi whaavao malo. O le tātou matanga luenga ma le ofisa Tute New Zealand. E tu sai ma le malienga o le MOU. Na sai nia le masino mati o le tausanga nei. O le sini au tua le nei malanga ina ia tau mawhai. E sa I lia ni awala e whaalelea atili ai le tautua le matanga luenga o Tute. I le auina o Tute, mata I tua whala au whasaina I o loa auina mai I Samoa. Whapea fo I au penga e ama whala au whasaina. Ai maise lava o tua oi whaavao malo ina ia malu puia ma le leo na wawa ai lei. Ia, lau fionga I le whongawhitalai. Ia, o nei mana o ngā sio mātou I tū malo. Mal toi wha manatu. Ia lau fionga le Minister toi fua malo loina. E mo moli atu le wha malo I lau fionga le Minister. Le me moni e le whaingo fie lau matanga luenga. Te le wha fita au le o whenga iai. E le fōfo I nei wha fita au le o whenga iai.
whawhitau li fo ia sa whengai manisi o minsta. Tele le whai tio le atunu. Ai whamalo i lo tele. Malo on sa. A wale tau mwhainga o tiute. Ma matafa ioi mo le manuia o Samoa. Aua nei ngalo le whamalo si al tātou o tua ia i o sua. Aua e te whewhi. Aua e te mata. Aua o Yehova lo o tua. O lo ia te oi mea uma. E te ali e. Tu i le atua lau o venga uso. Peitai. O a whea i lo o whionga le minsta ona o lo tālia le tātou whelo inga lo na lua. Mo le whamautuina o le mātou lisi tongina. Ai mai se. O ia inga mo whainga whaavai mo le auina mai lea o ni fo mai. Mai fafo e ngā lulua i tonu whale mai le tātou o tunu. Ia mantua fo i sa malanga le mātou suita i fono e whai ona sa ili ngā matangi in tia. Ia ma whaataltala noa i la ia le inisio o ngāri fo le in tia e fo mai. Ia mantua fo i le nea tunu e ata mamai tangata e mai sao tūlanga tau fo mai. Ia le ala sa mawaila wanoa e fio mai. E fio mai e tautua i nei. O le anganga e pe o na iai le vaenga lea. O le leo le tausinga o tangata. Aua a le leia le tausinga o tangata e o mai. E tau le mana o mia telefoi se tupe. Pa o ale mea ua maua le mea o mai e no nofu ai. Ia ma fia i le. A mai se fo o le anganu o tātou. Ia ina nei mai tau mai lo tu malo pe sa o tu ai le fanga yo il matu falma. Ai lo talo ia lava mai pelo on sai. Se ia mai o mame tau le fanga yo mo mua. E pe o se fale no foi fo mai. Ai mai se o nisi fale mana o mia mo tono lo to al falma. E tu ia ile mo malo le tu malo. O le nganga lava ia ina ia mai ale lei o mon fa to tonga. O lo ti to sila fia o lawa i container wa i o ma me uma fa to tonga ai me tau mai fafu o i uma ya to ya tala a to ai male vaenga lea o le fuanga la i fon fa vai fionga su te fono ya malmato executive o le aso te tala o le aso vol na ya ngai o mai su el toto su el suka su e me umo mai le pisi ia le leile te tala e o whaunga, e leanga le tala on tātia e fo i le whaunga ina. Ia ona o mai le tā ngā luenga tele, ia na o whionga le pālemia, na o whionga fo le minsta, ia e taua latu i la o whionga le whomfitalai, o lea o mai aia se mātou whale mai, se o i tū mālo, whaftai atu, i le tātou polo keti miliona. O fiona fonga fitolai ana le ia e se me te fisa no e lo fonga te o lo fai i mai sa minga o le sa la na le tula e tuai e tau foi no long sa ia le fiona le minsta le no nau o le pale mia e va fa a to mai to launga ia la e ko launga mai foi le launga i fo ko wa minska kai me ko kala ai o ko al ko o mai I en al fa mi bi el tatu forno mole amle ile fatu nunga ale fonf te like ia e foi le tu o lai tau ili fai fina lo de mista ia e ono le tu foi le I vai ngo lai fio o iai ono de talo de tupe fa fonga mai le tu no ia ai o se turanga foi le o leli o li o foi el turanga le ai o le ia ai po de taimi le e anga ia le fautuanga le taitai o le tuanga ia e ta ua foi whaafonga mai le tu malo ia ai pe le tulanga foi le e le auto o fionga a o ne no foi e le whaafonga le tu malo ia al mele ia tu atu le vano ai fa mo e sa no anga o fionga le mistauri tute fa mo le vano mana ia le to a mai pe tai le voi sa e malele le foi na e tu la im foi lo lau alo va lo tu mai e tu mai ya ai on sai mai o le tu langa le pe ona o fa leo la fa fonga mai le tu malo ele mo fai ona musu I minsta le ya le fa fonga mo le tu malo o le walonga lo ia le anga I fa pe o le tu ai ona fai fa pe le o lo fa tino ina le
Elminster. Ia o le tūlanga nai pe ona whaaleoina. Ia ai hamole mole lau fionga Elminster ngalunga tele o awala o se utu malo. O fia whaaleo tele tu e taea la wala utu le sau mai tan malala e o atu sa fata. Atu si sila e pe atu o atu e ti e atu anga ile Return to Paradise o le Mata River. Ia ngale wala le vaiti. Ia o le talo atuai. Ia ele mo se le o le tu malo na o ia. A le le mo sa mo ato. E mai se o tatu malo e mai fafo. Ia o mea ia mo vai e tūlanga pe ona whale lei. Ia o le whalau tele, ma o le a whaia lea kon karate. Le o maua al saunoanga le taitai. O le a whaatino se kon karate pito i siri o le lei. Kon karate fo i le umale luas futau sanga o lo ato o toale le lei. Ia o te whaftai tele fo i lau fionga ili. Le palmia pe tai. O awala lava nei o loa tau sanga o mafti eita vale. Ia male au whemala ngai. Awala ia o seo nu o whalea se la. Ia ele ia o ina wha leo. O awala ia so o ai ia tai mauta. Wha ngai na fo i taimi o tsunami. Ia mawhala we lave whapena. Ia e ono a fi ai ai. Na tu atu inaire. Ia wa fo i le whalea. Tasi rea nu o lo o iai le vai. O se vai e au ngā fo i mole. Ai mai se fuafuanga halo al mo le malo. So ani il tato renewable energy. Ina ia le lei a tili ma fa le lei a tili. Wa le vai lei o talanga. O le vai o le liu o le vai o sino. Ia o le tau o le vai e le mo fa na mate. E su ai te mi uma. Ia o le nganga na pe ona nei foi se manatu ona le wa uma fa na fa le research mo le wala papa. Ia fa ngai nai ia o te tonu o nisi na fu fuanga le fa ngo fia I fo ona fa le consultation mo le fa tino ina le vai po lo ma fo fo e tato fa nga malo ia o awala le matafa ia o si nu fo le tu mai tai lunga le maunga wa leva ona matal no am le fionga le Minster sa ia olofiti e wa fa fia ona fa mai le afai ele ia se me wa fai le me pito si le on fa no ai tele le taimi na longo ai ma so ta ele matunu ia ele fa tino ina al me sidona le mali wala ta ile sol palota ala la va fa nga yo yale ele Minster le wala le si sui tauva ia olan campaign ia ole mena e mau foi ele foi ele wala lungo wala ole lo tulafono ai fa tino lungo tulanga ia a foi fa fonga mai ia mali ia lo filangalo a foi ele to tulai mai ole mena o mafo na ele to tulai ole foi ele wala fanga ia ole onai fo fanga ia mai se foi ole fanga solonga Fionga le fonfetalai. Ia au tau fa i sa nga Minster ia se tuatu tai malo. Saunoanga le fionga le Minster sui mamalu fo i o le whangam wharsela. O le tualalo ale sau whai I le tu malo palauli le vai. O le tualalo fo I lea o te tue vatu lau o fionga le Minster le tato vai lea. Li ua le vai o sina. Ua ta oto uma studies na whai. Toe pau al mele fai o taulon fatino. Ai au ngale vatu I le tato mota. Langa le fa fonga mai le tu malo. O le anava al tato whainga malo, e le whaia se me wha le ton wai le malo ma le tunu umo le lumanai. Ma o te talo te fo I lau fionga le Minster. Iau whai valo filima, wha manino le le tato I tu malo. O te tau o na wha tino le tūlanga le wha le leo le tato vaitau mafa. E le ngata le tato vaitau mafa. Al whaunga ina o le vailea. O le malo si anga whaona po nei tūlanga o le tato renewable energy. O le vai lei le whanga, ma le vai lei sili sa vai o maina le tiritira le tato malo, e pēn o whaiatu. Ma ua pēle ava no e wha soa, I le tūlanga e wha soa, I malama le tū malo. A wane I whaia tū lau lava, o le wha malosi puno o wha na tūla nei. A le ota oto I tū la fono le malo. E a tato woa me sao, o puna vai nei, o me pu le tū malo.
Te tau an tātou ia pēla ngā lau whatatia au lape o tū la whono ona. O le puipuinga le mālo i le sona whai. Ia ma le atu le mālo e whare leia. O i tū tāua nā. Au tua lalo foi le no tua lalo le sui pa lau. Di whapena foi ono o tua lalo atu. I lau whionga le li minsta. Ono le vai le atasi le nei vai no wola mai lava e le pe. Le vai le nei mātou te sopo mai whare la taife so tai i lungo le maunga. Ma e o mai le so a tatu tarano la e tawhera sami. Le ai ma se me tasi o pu e ai. E whai ai nisi tū lango le refine. Ia filtered le lei. Tū whangu vai. Tātou whātua ia saina a maini province e tolu mo tātou. Ia nau malo lea. Ai whai e fiti. Tātou te vai tolu se lau container lai lunga le wafu i tāutu. Ale vai ai. Vai e fiti. E wana le tiro mamao e mele le tātou val commercializing o tātou Samoa Water Authority. Isn't it about time? Tau te vai le tūlanga leo le whai o le whale vai le malo. Ave i wafo. So sani mo le tātou te mao ainga le mele tātou te anga iei. A pei ono o lau i tu malo le tu malo o puna i whamanu ianga nei. Ele maua ia tātou Aina ona mātou tu alalo atu whapena ina ia tatala le fina ngalo. Awana i to yeini me punitia. Ai tātou oia mele me manu iele tunu atoa male i tu malo. Mana ngang whalolo. Malo whaftai ia whai umarol sa unuanga lau whionga le minsta. Whaftai ia whai ui o tua lau whionga le minsta whaftai. Tai mo whionga whultai o malo whaftai mo whautuanga. Tono lai whaafonga mai se o mātou tu malo ai mese so mātou nu o whalsela. Ia ele ta uai fo le vaenga e au ngā mo so tātou tunu. Ia whamai atua i leo lau. I lau whionga le minsta o wala o se o nu o sa whatoa. O wala i tasi le au wala vande to e pupu. Le lei pau o le mea ia o whaisi leva i le to e whaatinoina. O lunga ole. I lunga ole mele lo to ele e ngā i lalo. Ia le wala ia le umia le atoa se maila. Ia mo le whaatinoina. O wala fo ia o public road. Ia e whaonga ina mo nai tangata pe asu whai mai uta. I taimi o le whaale tono le tau. Ia whaftai fo i wa ai le au wala o whaale le ia se mātou nua ngā ngaifo whaftai tele. Le ua mai ona whaata pito i luma, ia ma le whai uingo le wala. Le ua mai ona whaatino le waanga lea. Ia ma le tausanga mulmuli. Nai le umai lau whionga le minsta o tangata tawhau mai whafo. Lau whionga whata. Ia tautua nā ma lau whionga la tau wala sa o tausanga i. Lau whionga le whao au atua i le Return to Paradise. Anga i atu le Mata River. Mo le silifia le palemene malu. O lo tu malo e so lava mta fanga mo tu risi o le Return to Paradise ia fa pe fo ele Mata River ia o le vaenga nai pe ona tau fa mino tele fu ina tangata pai malanga tu o tu langa le tau le awala ia man tu fo yo i lava le sa ta mata anga ia sa pu ele ta fo le o ke kupa ia sa o tamo mo kentane o tene le fanga o maeva ia o le Mata River le ngole mta fanga wa mata ona tau le fanga ina le mta fanga sa fa pe ona lau i lo ai sa mo ma sio tatu ia mal nei foi tu malo ia ona mto ale anga fai au wala ia to titi a tola fai tu la ya wel ta vale mta fanga ona le o mo tele mo alu fia ia ta vale ai mai se ole to mo wai e li i mo fai pule patino el nu e sia lato wala nga o ale tau si ai na yo lato ainga ona matau leo atu iai ni tangata ta whao. Mai o leo te whaatangisi ai lau whionga le minsta ina ia whaavave. O whaise mea vave e whaalile iai lea wala. O wahe tua iai seo unuu o matau. O silfia seo unuu o matau tu lea tu mtawhanga lau iloa fo i on tau. Al sampini fo nao lau kitkiti. Lea sa whaatino. Awa mo tele sala fai ya ma awa tumo nei ya le yai mas fai ai ya champini Samoa to champini fa va malo ya ol mena mitai ya fa tai mole lang ina ole ngata la kiti Samoa ya fa pena fu ele kiti fa va malo
ai mai se lava fuafuanga sa whenga iai, ma le toi wha maite o tātou kiti sa moa, wha tai pau al tu alalo, tau tu I lunga nei, wha I longa nei au kiti, 5 vai aso o tu ua e sa vai, ai malanga mai tu mua nei, wha pefo il mātou au tua, whai malanga mai aso umaile, e o mai pasi e ono se lau e sau ai, ia ai, ato ai masina ipu, ale mofu se trofi, ia o sin talita la au, ia e tai vole le mai ai pe pese atu ai tua, ia lai se me tu ilu mo le afi o ta vale me pese. Ia ai, ia il taltonunga, ia whaafitai tele, ia mo mea uma walonga, a whai fua, pa o papa se wha matalanga, ia wha malulu atu, malu awei fale, I le whaafonga anga, ia al palemena e mai se o tātou o tunu, o fionga le whongwhitalai, ia onai langona ia mamanatu ia, e tu inatu, ia awafo ile. Ia so, natu wa mela fala, wa telefo ie, wa le fia mau whaisi umi, e peita, ia o langona ina ia whaama malama lelei, mea fo isa afsiringia el palemene, o mea ta ua uma, ai sea, le anga o tai o le tiute, ia o le si mere o lo awala ma ele tele o falao, ia ai whaftai mo fautuanga, ia alo whangia le atua le, tātou palemene, whangia le fionga li palemia, le sui palemia, minsta o le kapeneta, ma sui minsta, ia whapefo le nai tua le malu, ia lau fionga le li taitai o le tua ngai, le sui taitai, ia ma sui ma malu umol, tātou palemene, ia ai mese fo le fio le fionga le sa whapito, ia ma se auto vaenga tuto tas, ia manu ia tele, ia lo whangia se o mātou tu māloho, pa whengainga, ia maua le ola le au auna, whaftai,